Private sector yaudana lamdam ama saukhat pangamloi haina Deputy Chief Minister Gaikhangamna phongdokre. President na withhold tawkiba bill sendok sadoktu July da phamgadoriba assembly mifam da pass tawgadabani haina JCLPS na davi tawre. Amade Lupa crore kaya sangna sakhiba khwairaban ima kaithel yuar habada amangata thokraba matungda nauna semjinanaba sidokpagi thabak chathare. Khurumjare ISTV paumiyeng tabirba singbu taram nokjare hojima pungiba pau. Private sector yaudana lamdam ama saukhat pangamloi haina Deputy Chief Minister Gaikhangamna phongdokre. Wafam masing asi More Ward number 8 da nauna saba Jingjau Hotel and Resort Private Limited ki nauna saba Ilora Hotel sangabagi thoramda makna phongdokhibane. Thoramdu da Health and Family Welfare gi Minister D Korungthang, Hanagi Minister Bijoy Koijam, UNACO Managing Director and Irabanta amadi ADC Chandel gi Chairman Lukhosai Jausu sarukya ke. Lukhosai Jauna Afaba School Laitabadagi, More gi Mairoi Singh, Imphal amadi India gi atopa city singda tamnari, Masina mama mapa singda sel amadi matam kaya mangale. Masdagi kognanaba UNACO na More da Afaba School ama hangdok haningi haike. Bijoy Koijamna Laifam Safam Ningthina Laitabadagi, More da miyamna koiba laklabasu yamna thuna haningi. Adubu ngasi UNACO Group na 3-star gi hotel ama sangarabanina masigi awaba koklagani. More da kundariba jati singna ungkhatnabagi phibamda lairabadi lam koiba lakpagi chang nemgani haike. Minister D Korungthangna hotel asina More gi magun hengat hale More haibasi isorna sembirakpada tonganba magun leiba lamdam amani lamdam asida lam koiba mi masing hena lakan gi hairabadi afaba hospitality semgatpa mathau tai haike. Deputy Chief Minister Gaikhangamna Hauziki matamda lamdam ama saukhat hanbada private sector gi thodang chawi government ti regulate toba khaktani UNACO group na sangchiliba khongthang asi hena sangchinba mathau tare makoi gumba private party sing Manipur da hena thorok haningi lamdam ama saukhat hanbada sarkar khakta ngaiduna leiba yaroi haike tangdu leitaba lamdam ama oirabadi Manipur da tourist mayam ama lakani madugi damak aikhoi gi thongjinda ngaiduna leirabani Ipaipu singna hairamba nongchup thong hangba haibasi achumba uhensi amadi masigi kanaba matiksana lahosi hairabadi ban amadi blockade tawbagi hainabi thadoksi haike प्रजा सिंह लोकल से ले प्रजा सिंह की स्वाजो जम दरकार ले सरकार के साहित्य को सो दरकार ले प्राइवेट पार्टी से दरकार ले कोई पूर्ण मकसद टू ना संगमिन न बकांदा डेवलपमेंट है तो यामना पीसफुल है बा वायबल है बा डेवलपमेंट लाकनी लापकांदा हक्थेंग लेना काना कता बसी यहाँ ना लमदम मस्जिद ले बीरी बा प्रजा सिंह काना गनी अनि सुबदा मपांद लाख सिंह सो काना गनी अहुम सुबदा State kishu ai hingalaktuna state ki ai hingalaktuna state asisu kana minna akoi punam kaminna akoi le punam siminna bagi nate hingminna dabani akoi ki hojikan se ban blockade tawdana akoi siminna bagi bhat to taweba aidana hingminna si ban blockade toksi aina he hai mado koi atmosphere ama leiba tai मधुगी एटमॉस्फेयर क्रिएट तौगदबदुदी सरकार तगत नते प्रजा सिंह खुद लई येलोमी कननबा असेंबली ना पास तौखिबा बिल अहुंगी मनुंगदा अनि मखाताना खननबा अमदी बिल अमा विथ होल्ड तौखिबा असिदा गवर्नमेंट अमदी स्टेट बीजेपी ना अचोबा थौदांग लौदुना अयाबा लौनबा होनगदबनी थादरकलिबा बिल नौना सेमदोक्तुना जुलाई थादा फमगदौरिबा असेंबली मिफमदा अमुक पास तौदुना प्रेसिडेंट की अयाबा लौनबा होनगदबनी हाइना JCLPS na davi tawre ngasi pangthoki ba paugi mifam amada joint committee gi convener in charge BK Moirangsana Delhi da lehori ba bill anigi ek onana ba daita state BJP na pugadabani loinana with hold tawri ba bill nauna semdoktuna pass tawdrabadi miyam na akan makhongjang sangshin gani amarom da bill ahuma sigi matang da handak Nagaland post da phone ki ba paugi matang da government na sengdokadabani Ratanbu wanted lauthokliba asi athuba matam da handokadabani makhatana jeshina sangshin ba khongjang sarukam oina hayengdagi waithogdagi khangabok fawba June 13 ta wangbaldagi palen fawba 18 da kakchingdagi sugnu fawba
ꯀꯨꯟꯗ ꯁꯥꯃꯨꯔꯧꯗꯒꯤ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯖꯤꯟ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯨꯟꯃꯥꯊꯣꯏꯗ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝꯗꯒꯤ ꯐꯨꯕꯥꯂꯥ ꯀꯨꯟꯅꯤꯊꯣꯏꯗ ꯐꯨꯕꯥꯂꯥꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯐꯝꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯆꯦꯟ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯔꯣꯗꯇ ꯋꯥꯀꯠ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯅꯤ JCLPSꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯏꯁꯩ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏ ꯂꯤꯂꯥꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯂꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯦ 38ꯗꯒꯤ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯛꯇ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯔꯦꯡꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯈꯔ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯐꯤꯕꯝꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯀꯥꯏ ꯇꯥꯔꯛꯑꯦ ꯕꯤꯜ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤ ꯕꯤꯜ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯤꯠ ꯍꯣꯜ ꯑꯦꯁꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯤꯔꯕꯅꯤना ꯕꯤꯜꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ हाईलाइट तौर डिमांडी मणिपुर ILP चनालू असेंबली अनौब ILP की बिल पास तौ लेरिबा ऑल पॉलिटिकल पार्टी ने चिंब कौरगा हाइरबा बिल सी मियाम ने यानगदौबा अमदी JCLPS यावना अदुगा तोंगान तोंगानबा मयाम सिंग यावना यानगदौबा पोट अमा सेमिनबगी अमदी ताना तिकनबगी तंजादु ngasi पाव लोकलक्ट्रिबसे मसिना करिगुंबा सुम लोकलक्तना लेबा तारगदी अखोई तोंगान तोंगान मखलगी अकनबा खोंजंग कया अमा अखोई लेप लेतना अखोई चथनबगी अखोई सेम साबल लेरे लुपा करोड़ कया चंगना साखिबा इमा कैथेल नंबर 1 असे चटखिबा जनवरी तांग मरीदा युआर हाबदा अमांगा ताथोखिबदगी नौंगना सेमजिननबा हौजिक सिदोकपगी थबक यामना कन्ना चथरे थबक सुफमदगी फंगबा पावगी मटुंगिना सात हैदुना कुपलंबा मथकि सरुकसिंग थुगाइरगा जिंगना कुपकनी हाइरे मखोंगी सरुकसिंग असी लौथोकलगा योटकी मखोंग ओइना सिनगनी हाइरे कैथेल असिबु साबगी थबक तौखिबा सेम्पेक्स कंपनी की मियोइसिंग अदु स्टेट PWD ना उनदुना वारी सानरबा मतुंगदा कैथेल असे सेमजिनबगी थबक चथरखिबनी हाइरे अमरोमदा कैथेल असे थुगाइरगा सेमजिनबगी थबक चथरिङैदा हाना मफम असिदा पोफम फमलंबी इमा इबेल सिंगना लंबीगी नाकलदा जिंगा खंदुना पोट योनबगी थबक चथरे लनाई ओइना कैथेल फंबी अमममना था अमदा लुपा चमंगा चमंगा खाइगतनरगा हौजिक कैथेल फमनरिबा मफम असिदा जिंगा खनबगी थबक तौरिबा मियोइसिंगदा अवाइमल ओइना पुन्ना लुपा लिसिंग कुंथ्रा कुंथ्रा पी हाइरे मसिदा सरकार की माइकेदगी करिगुंबा मतेंग अमता पिरकपा लेति हाइना पोफम फमलंबी इमा इबेल सिंगना ISTV न्यूज दा फोंदोरकले मोइना अहमददी था अहुमबो मनुंगदा लोइसंगनी काना याम कन्ना हाइरमबनेबको हजिक था अनि मपुंग फाजले सिबौदा सिदबसे लोइद्रिएबा सिदा खोइ जरांगना पाबला सही अमरम चंगागदी खोइ इमा इबेन मयाम सिदादी याम अवाबा खुदोंग थिंगाय अमा ओइरने हेबा अदई लंबी चथोक चसिनदसु नुंगाइत्रे अदई मनुंगदा फंबा मिनसु पोट योंबा नुंगाइते मपानदा चाइना लेरबनिना यामना कंप्लेन से तौनरकपा अदसे यारिङैदी याम थुना अथुबा मतमदा लोइसनबा पामे अदो हंदक्ति कानाई मतेंग लौसिगे ना खोजि मीटिंग हम तौसे गांगनरिबनेबा खोइ कैथेनसे खोइ सुम थामदा पचांगा जंगा खाइना तौरकपसिदि खोइदि सही हेंजलादि खुनायो संदे वारिबनि सि इसिंग कुंत्रा कुंत्रा थामदा असम नाखन यापोदेको इसिंग कुंत्रा पीरिसे सुम चहीमदा बिसलदि खोइ कयांग वारे सरकारगी मरब कइनो तसु करीमदा कनागुमदसु हाइबिबसु लेखिदबनिना ने सेमिने से खोइना मोइना करीमदा सरकारगी कइनो तो कनागुमदा मे लुपा चंगा अहाम खाइबसि चंगा चंगा खाइरे मै बिसलको अदै सिगी परिसिदा मु सांगनामा दम्बुरसिबा लमहांगनिना खंदबा यादमना सिसु लैरेदना अदै कोनगी बुदि खरा तारकपसु याय थानी सुदरमना खोइ छिफमैसे पौना कैथेलदा लेबा न्यू हिल जालपाल होटल दा हक्चांग सोकनिङाय ओइबा मवंगदा अचा अथक्सिंग योनबा थेंगनबदगी देसामना ngasiदगी होटल असि थिंजिनख्रे मैरोइलुबसिगी मिहुत कांगबु अमना अखनबा ड्राइव अमा पौना कैथेलदा चथबदा मवंग मरिल तादना लेरंबा होटल असिदा थेंगनखि देसामगी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट सेक्रेटरी SIS देवदत्तन फोंदोरकपदा होटल असिदा योलिबा अचा अथक अमदी सेम सारिबसिंग असि हाइजीनिक ओइदे होटल असी चलाइबदा चंगबा मरु ओइबा हेल्थ डिपार्टमेंट की चे चांगसिंगसु लेरमदबा थेंगनखि होटल की गाइडलाइन नियम चुमना चत्रिबा फावबा अमदी हाइजीनिक ओइदबा मवंगदा अचा अथकसिंग योनद्रबदी होटल असी थिंजिनबगी खोंजंग चथगनी हाइखि अदुगा हारिबा होटल सिदा अखोइ चाना थंगनबा सेम सारिबा मफमजि मवंग मरिन तादबा फिरोन फौजनबा चाना थंगनबगी मथक्ता फिरोन फौजनबा अदगी हयिंग चाना थंगनबगी सेम सारिबसिदा हयिंग चिंबा कांगना चिंबा तासनबा अदुगा थंगनबा इसिंग लैबसिंग जे अखोगी कोलिक चामनबा अदगी सेनरिबा
ꯑꯃꯣꯠ ꯑꯀꯥꯏ ꯆꯥꯝꯅꯕ ꯀꯩꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒ ꯊꯛꯅꯕ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯖꯤꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩꯇꯕ ꯏꯍꯥꯡ ꯍꯥꯡꯕ ꯊꯣꯡ ꯄꯥꯟꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠꯇꯒꯤ ꯆꯦꯟꯊꯔꯛꯄ ꯃꯆꯨꯝꯁꯤꯅ ꯆꯥꯅꯕ ꯊꯛꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯔꯣꯝꯗ ꯆꯦꯟꯁꯤꯟꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯔꯤꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯁꯥꯝꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯠꯅꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯤꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯦꯁꯥꯝꯅ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯖꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ILP ꯆꯠꯅꯍꯜꯂꯨ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯦꯛꯇ ꯑꯣꯜꯂꯨ ꯔꯇꯟ ꯐꯥꯕꯅ ꯏꯍꯧ ꯅꯝꯊꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯖꯪꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯆꯤꯡꯃꯩꯔꯣꯡꯗꯒꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯗꯨꯀꯥꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯊꯣꯡ ꯂꯣꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯤꯡꯃꯩꯔꯣꯡ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯀ꯭ꯂꯕꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯡ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡꯈꯣꯡ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯒꯦꯠ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯃꯨꯇꯨꯝ ꯂꯩꯔꯛ ꯃꯆꯤꯜ ꯈꯨꯌꯥꯊꯣꯡ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯄꯥꯜ ꯅꯥꯒꯃꯄꯥꯜ ꯐꯧꯒꯩ ꯁꯪꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯅꯥꯒꯃꯄꯥꯜ ꯀꯪꯖꯥꯕꯤ ꯂꯩꯔꯛ ꯅꯥꯒꯃꯄꯥꯜ ꯂꯃꯥꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯄꯨꯔ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤ ꯀꯥꯡꯉꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠ ꯊꯣꯛꯁꯣꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯊꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯂꯥꯎꯈꯤ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯤ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ILP ꯆꯠꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯍꯟꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯐꯝꯖꯔꯤꯕ ꯙꯔꯅꯥ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤ JC ILPꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯐꯝꯖꯕꯅꯤ ꯆꯤꯡꯃꯩꯔꯣꯡ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯤꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯤ ꯆꯠꯅꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦꯅ ꯈꯕꯔꯗ ISTVꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤन ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯎ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯐꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠ ꯂꯩꯃꯖꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯐꯝꯂꯝꯕꯁꯤꯡꯅ CM ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯝꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠ ꯖꯪꯁꯟꯗ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 3:30 ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯊꯠꯈꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯨꯛꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯇꯤꯌꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯀꯥꯞꯇꯨꯅ ꯇꯟꯈꯥꯏꯈꯤ ꯃꯨꯛꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ JCILPS ꯋꯤꯃꯦꯟꯁ ꯋꯤꯡꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯉꯥꯟꯕꯤ ꯁꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯄꯨꯈꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯀꯟꯅꯈꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪꯂꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯟꯈꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯕꯁꯨ हल्लू यादवदगी खोंजंग अदुदा यावबा इमा तरुक खंगतुना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की एडिशनल SP डॉक्टर S इबोमसाना पूरगा मणिपुर पुलिस की DGP LM खौटे उनहनखी DGP उनबा अदुदा सरुक यारुबा नुपी समाज की प्रेसिडेंट रमनीना रतनदा वांटेड लाउथोकपगी मतांगदा DGP दा मरिक चुंबा वफम सिंह थमलमले DGP की माइकेदगी तौबा याबा थबक सिंह पुन्ना खनरगा तौमिननबा खंगलकले हाइखी इचासे अखोई मंगा जरी फिगाव सान निजरी माबु कहीं तौदना अमतमदा हापियो हाइबनेबा अदमा हाइजी फरे ताकनी अथुबा मतमदा तौयो अना सिरी सीएम मोइना तौगदौनी नत्रा हाइबा मानी इमा ए अदुदी अनि SP गा DG गना फजना अथुबा मतमदा तौबियो अखोई अदुम तौजगे अदु ngaharaitna koi unaba इमा अदुम लाकबियो ताना सिने सुमाइ तौना हायो मोइन मणिपुरदा ILP चनहलु हाइदुना ngasi चिंगमैरोंगदगी मसिंग यामलबा नुपीसिंगना नॉर्थ एवसी फावबा खोलाव लाउदुना खोंगचत अमा चतखि अदुबु होटल इम्फाल मपा यौरकपदा मखा ताना मियामना खोंगचत चतनबा पुलिसना खंगनखि अहेनबा फोर्स चंगसिलक्तुना खोंगचत अदु मफम अदुदगी हंदुना चलहनखि मियामना ILP अथुबा मतमदा चनहलु पास तौखिबा बिल अहुम एक्टा ओलु हाबना चिंगबा खोलाव सिंग लाउखि JCILPS की खोंजंग सगोलदुना ngasi Dingkuro Talaiba Ima Panthobe Street Vendor Union su lambi tangkai thingduna wakat खोंजंग चथखि खोंजंग ga mari leinana ratanda siriba maral khudakta hando amade Manipurda ILP sana halu haiduna kholaw kya lauke हन्ना येंगबदा कना लेजद्रबी पोलियो विक्टिम अमा लायंग से लेतबदगी अवाबा फिबमदा लेरम थेंगरे हिरमसदा रिपोर्ट अमा मसागी चही यांखै निथोय रोम सुरबी इचे लेमा चिंगलाई हारगा खंगनबी वांखैदगी जीवनलता पोकपदगी नत्रबसु पिकनिंगाइदगी पोलियो नाखिबदगी मखोंग अनिमक सोइनाइरगा होरखी पिकनिंगाइदगी होंगना डिसेबल ओइजरबसु
ꯃꯤꯄꯥꯜ ꯇꯥꯡꯅ ꯍꯤꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯐꯤꯔꯦꯞꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯤꯡꯂꯛꯈꯤ ꯁꯨꯕ ꯅꯣꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯊꯧꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯊꯧ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗꯩꯁꯨ ꯑꯩ ꯀꯌꯥ ꯍꯩꯅꯗꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯤꯁꯑꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯁꯨꯕ ꯅꯣꯝꯃꯒ ꯁꯨꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩ ꯗꯤꯁꯑꯦꯕꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅꯁꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯩꯒꯜꯂꯦ ꯌꯨꯝꯕꯥꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒ ꯃꯣꯠ ꯈꯦꯠꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤ ꯃꯤꯃꯥꯟꯅꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯛꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯄꯥꯜ ꯐꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯗꯁꯨ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯌꯥꯔꯝꯕ ꯃꯈꯣꯡ ꯑꯣꯏ ꯊꯪꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯌꯨꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯄꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯗꯕꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯆꯥꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯃꯟꯕ ꯊꯣꯛꯂꯔꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯁ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯒꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯩ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯗꯤꯁꯑꯦꯕꯜꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ나 ꯒꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯗꯗꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯆꯥꯛꯊꯨꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩ ꯐꯪꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯀꯩꯝꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯇꯥꯟꯅꯕꯁꯨ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯄ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯒꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯤꯁꯑꯦꯕꯜꯁꯤꯡꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯄꯨꯈꯠꯇꯨꯅ ꯃꯤꯃꯥꯟꯅꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯄꯨꯈꯠꯀꯦ ꯈꯟꯖꯕꯤ ꯆꯤꯡꯂꯥꯏ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯆꯥꯎꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯉꯥꯏꯍꯧꯔꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯍꯤꯡꯖꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯣꯠꯂꯨꯝ ꯅꯜꯍꯧꯔꯤ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯆꯥꯎꯕꯁꯤꯡꯅ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯕꯤꯔꯕꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯦꯛ ꯉꯝꯕꯒ ꯂꯃꯟ ꯁꯤꯡꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯗꯤꯁꯑꯦꯕꯜꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯠꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯃꯥꯟꯅꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯄꯨꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯐꯤꯔꯦꯞꯁꯨ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤ ꯑꯩꯃꯛꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤ ꯌꯧꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯏꯆꯥ ꯁꯦꯝꯃꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯝꯃꯤꯈꯩꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯅꯤ ꯏꯆꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯅꯤ ꯑꯩ ꯆꯥꯕꯒꯤꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯏꯆꯥꯒꯤ ꯑꯔꯦꯝꯕꯗꯨꯅ ꯏꯆꯥꯒꯤꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯅꯤ ꯃꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯑꯗꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯗꯤꯁꯑꯦꯕꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯗꯤꯁꯑꯦꯕꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯈꯪꯖꯗꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯕꯨꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩ ꯃꯥꯃꯛꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯕ ꯗꯤꯁꯑꯦꯕꯜ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯊꯧꯅꯥꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯗꯤꯁꯑꯦꯕꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯍꯟꯊꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃꯠꯇ ꯈꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯟꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯣꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯁꯦ ꯄꯤꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯁꯣꯟꯖꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯪꯁꯦ ꯃꯪꯐꯥꯎꯅꯔꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯑꯀꯤꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯃꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯕꯨ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥꯗꯨꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅꯤꯀꯣꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯩ ꯃꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯩꯅꯅꯦ ꯑꯩ ꯍꯔꯥꯎꯅ ꯑꯩ ꯑꯣꯛꯆꯒꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜꯗꯣ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯀꯟꯅ ꯈꯟꯖꯔꯒ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯄꯣꯛ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯄꯤꯔꯕꯅꯦꯅ ꯑꯩ ꯈꯟꯅꯤ ISTV ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤꯗꯃꯛ ꯑꯖꯤꯠ ꯁꯔꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤꯕ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯔꯟꯖꯟ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ Education S Department na primary, upper primary amadi graduate teacher khanbagi thabak thoramasi mark basis ta yenglaga pangthokpa yaroi haina case ena dabi tawduna lakliba asi education minister na hauzik fawba tasin nadana leiba asi laibak thibani hairi education bu mikhal gi khulai oina sijinabana kedawnungda afaba fol purakloi NCTE gi norms ta su oza lobada mark basis ta low haibagi niyom yaude yumlonariba Nagaland da handak sahi gi oina RMSA gi makhada oza lobada written test amadi interview tawraga khanki Manipur da karigi mark basis ta yumpham oiraga oza logadoribano haina su lup asina phungdorakle Jawaharlal Nehru School of Nursing gi oath taking and lamp lighting gi thoram ngasi soibam laikai community hall da pangthokre thoram aduda health services gi hanagi director Dr. W Motilal Zen School of Nursing Porompat ki director Dr. M Brajamani District Welfare Oiramba Dr. Y Megasandra amadi Zenems ki Deputy Nursing Superintendent TS Khurailemana maru oiba miasingona saruk yake Dr. Brajamani mangangna iba khoinau tampha haiba lairik ama phongke thoronga mari lainana Dr. Motilal na haikibada nursing na matam chupada anaba singda pelan batai zat bizat khaidana nurse amagi sab saba thabak adu pangthokadabani haike yani kai sakhoktawa yamna atapo oiba issues welfare issue gedaba dharmic khenawleti medical profession da Hindu khandi Muslim khandi Christian khandi asiba asima leyo khagi religious division tareti adura na khoi punamoksibu
ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯈꯪꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯈꯣꯜꯂꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯔꯁ ꯑꯣꯏꯌꯨ. Manipur State Cooperative Union na sinduna tha taruk chathagadaba humphunipan suba Junior Basic Course Session ngasi Center for Cooperative ki training hall da hodokre. Training hodopagi thoram aduda Union ki President L. Tompisak, Chief Executive Officer W. Komol, Manipur State Sumang Lila Council ki Lifetime Secretary S.S. Hemanta amadi Center ki Principal I. Buyama Susarukia ki L. Tompisak na phongdokibada leibak ama sakot ki hairabadi cooperative ki iho kangkat hanba mathau tai. Hauzik Manipurda cooperative ki movement hantarak pagum tauribasi sarkar asina miyeng sangbiduna chahigi budget ta sen sauna hapirabadi fagani loinana cooperative society singsu sakot hananaba miyeng sangbiu haike society ki miyoy singna su pukchel sengna thabak tawduna sakot pat lamdam ama oinaba honarasi haike ada cooperative iho leitaba cooperative mungi leitaba state to semang haidri never develop state to kairu sakala ये गुजरात का नाम सापर जी गुजरात में तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उपम मरिबा गुजरात से सी जगह से सापर को लोकशिका सापर Amuko amadi UCM na sinduna lakliba June 19 da pangthokadoriba The Great June Uprising Unity Day ga mari leinana thoram pangthokpham kekru patta ayuk pung 3 tagi nungthel pung 3 makai fawba miyamgi oiba blood donation camp amasu pangthokani haina medical sub committee na thadorokpa cherol amana phongdorakle Game asida miyamna idan tawbiu haida sukhangalakle Amaramda numida siga ayu pung 8 dagi nungthil pung 3 fawba voluntary health unit committee rims na immunohematology department rims ka kusamnaduna hospital asida blood donation camp amasu pangthokani haire masida miyamna idan tawbiu haire hauzik atenba prem talokjare Irudio Coaching Institute. Admission open for Class 11 Science CBSE, 16 June 2016. Visual-based learning sigi kanabadi, takliba adubu, laina kanghan bangami, amasung mitna uraga kangkiba para adubu, laina ningsinghali. Other features are small batch size, faculties experts in CBSE syllabus, and exam pattern. For more information, Irudio Coaching Institute, Kangabam Leirak Machin, behind Baigo Hotel. Nauna sanarapa hapulapa body builder sina stamen gi body growth si sinabiyo ITC gi oja singna foundation amadi revision course singda subject singbu macha khaina takpiba amadi mock test amadi test series kyana ai na ngasi pangliba sida yama chawna mateng pang My success is the consequences of the hard work, patience and sacrifice given by the qualified teachers of ITC and the mock test series. Lana chini kun mga mapupara pada kaya advance or iba growth iba. Manipur data na tana maling mo kung kuding magka likla ka mapupara number one is and wishing likla on its 25th celebration. Hainaugi asengma mahau pambirabadi Legere Freshy Mango Buns. Adusu sumna tagi lupa tarada 600 ml na tuga 1200 ml Freshy Mango drink leibada Mimi Noodles lemna hapchagani. Champrado na fresh oining labadi thakpiyo Freshy Nimbu Pani. Punamak fresh amasung pure oiraba Freshy. Breaking matunga maya mutaram nokchari. Hayeng DC Imphal West ki courtroom da pangthokadaba mayor khanbagi thabak IMC da pangthoknaba amadi deputy mayor khanbagi matam nauna lepina naba ngasi BJP gi councillor singna SDO Lamphel Banti Singh unakre BJP gi councillor tara amadi party gi luchingba kaya yauna SDO ga wari sanaki SDO unaraba matungda BJP gi councillor Ice Newton Chandrana councillor singa si miyam gi mihutni IMC da tawgadaba thabak adu DC courtroom da tawgani haibasi low inkhol gi wayan banate namduna asigumba thabak satharaklabadi BJP na ECI da wakat kani hayengi mayor amadi deputy mayor khanbagi thoram asi BJP na boycott tawri haike mayor gi election tawgadaba numisida dum 11 hour da pung 13 da mu nomination paper lawa du khuduk fill up tawga submission tawraga deputy mayor pangthokani ga haiba masima akhoi totally condemn tawi malamdi yamdaba sai party gi VP na haigi yamdaba hapta ama notification thokna madu no white oigadabani madu loinana aikhoi gi ngasi karaba Imphal municipality history da
अहम कॉर्पोरेटर मैम लामसीद कई डी सी कोर्ट रूम कई मयूर भोट तौदरीबनो अदुनी अखोई पार्टी साइड की अखोई बोर्ड टोटली कंडेम तब बोयकॉट तौरीसी SDO बंटीना फोंदोरपदा हयेंग कॉर्पोरेशन की मेयर अमदी डेप्यूटी मेयर खनबगी थबक DC कोर्ट रूम दा पांगथोकनी हयेंग अयुक पुंग 10 दा विड्रॉवल की मतम ओइरगा पुंग 13 दगी मीटिंग पांगथोकलगा मेयर अमदी डेप्यूटी मेयर खनबगी थबक चथगनी फोंदोखे जुन ताइता टिउटोकना पांगथोकनी हायना कोना नोटिस थोखरिबा सितसु अखोई डिप्टी कमिश्नर इम्फाल वेस्ट की कोर्ट रूम दा पांगथोकनी हाय मफम सितदम तगनी अखोई रूल दसु अखोई हारिबा सिगी मणिपुर म्युनिसिपैलिटीज इलेक्शन ऑफ काउंसिलर्स को हौजिती काउंसिलर हौजिती कोऑपरेटर हायरन को कोऑपरेशन वालाबन्ना अद मसी रूल से कोई 111 दसे अदम हारिबा अदिगी पिसाई तगदेबा टुदि कन्वेंट तगदेबा हौजिक ऑफिसर कंसर्न ऑफिसर जे स्टेट गवर्नमेंट खनबसे माना लेप मफम मतम ततगनी रूल यावजिब सि पावदे गुम खिसना द तवजबनी कोई राजनीति दल अमा कैम दिम चंगचम कैम लेते अदिम स्माना अदम मयाम दा अपील तौसरी नाकल अमरोमदा हयेंगी थौरमसी अरानबा खोंथांगनी असोइबसिंग असिगी मतंगदा मरि लेनबा अथॉरिटी दा वाकटलगनी हाइना ngasi BJP office ta pangthokpa pawmisinga unaba amada BJP Manipur Pradesh ki secretary media affairs Basanta Sharma na phongdoke loinana thauramasi boycott tawgani haike hayeng ji khudakta nomination file tawlaga joyen khudakta tawraga hayeng khudakta election tahongibu अखोई समना हैबदा इदुनी इस्लामिक जगह दा अखोई नसे हाइजगी तो पार्टी की मरी लेनबो सब चाना खगनी मरम ननी मरम दी सी की वार्ड नंबर 5 दगी कारकपा कांग्रेस की काउंसिलर सोराम सुनील सिंहना IMC की मेयर खनबगी अमत ngairaba mirep oire ngasi nungthil पुंग अहुम फावगी मनुंगदा SDO लम्फेलदा मा खक्तना नॉमिनेशन तौरकी नॉमिनेशन फाइल तौब लाकपा अदुदा MPCC की प्रेसिडेंट TN हाउकिप MLA N लोकेन अमदी अतै मियोय सिंगसु सरुक याखी TN हाउकिप ना फुंगदोरकपदा कांग्रेस पार्टी ना मियामगी दमक थागतपा थबक थौरम सिंगदा थाजबिदुना पार्टी की मिरेप माई पाखन बिरकपसी यामना नुंगाई कॉर्पोरेशन असी कांग्रेस पार्टी ना पाइदुना इम्फाल बु हेना मसक थोकनना बखोटनगनी कॉर्पोरेशन सेमना बखोटनबदा कनागुम बखरना पार्टी बु हुंदुना ngangbasi लाइबक छिबनी हाइखे KM हाइबसिदी एकोई पॉलिटिकल कल्चर ने एकोई की मीसिंगदु a kind of training and a kind of discipline एकोई दि महात्मा गांधी की पार्टी नि नने well disciplined अदुगा एकोई की इथिक हाना तमगले कोई कांग्रेस पार्टी थी सीनियर ओहरबा पॉलिटिशियन खरा मिंगदी पन्निंग दरे अनबिकमिंग ऑफ अ सीनियर पॉलिटिशियन अदुगुंबा एलिगेशन दुदी लोब यादे सोराम सुनील लफोंगरपदा IMC की मेयर की फार्मेसी महांगना पायरबदी इम्फाल सिटी बु अहेनबा मियंग थमदुना हेना मसक थोकपा अमदा पुरकनबा होनगनी हाइखे अखोगी लाइबा डेवलपमेंट अखोगी उजिक अखोगी सा अखोगी पार्टी प्रेसिडेंट काय खुनरबदा कनोना थंबिगेबा अदुगुंबा अखोगी स्मार्ट सिटी अमा लापसी सिमाइना सिगी स्कीम सिदा अखोई थवाई हक्चांग यावना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिटी सिगी हेना मसक थोपा फजबा पोला मत होनगनी हाबसे आई ngasi सभासे थमजर तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट BJP की मपांगल कंखत हननबा लौखटपगी खोंथांगदा नोमगी ओइबा पॉलिटिकल अवेयरनेस थौरम अमा BJP अवांगखुल सेगमेंट की ओइना कुंजी बाजार कम्युनिटी हॉल दा पांथुखरे थौरम अदुदा ADC तमेंगलोंग की वाइस चेयरमैन PR गुशियान एग्जीक्यूटिव मेंबर सांथुयान पामेसु सरुग्याखे अवांगखुल सेगमेंट की वाकर चामा यांखैरोमना सरुग्याखिबा थौरम अदुदा लाकदौरिबा असेंबली मिखलदा मेजॉरिटी फंगननबा सेम साबगा लोइनना डिस्ट्रिक्ट अदुदा पार्टी की मपांगल हेना कंखतनबा वारेप लौखे